Ndagusuje kandi nkwaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe indege 10 z'abaperezida ba Afurika zihenze cyane mu mwaka wa 2026. Ni indege zigezweho cyane, zimwe zisa n'ingoro z'ibwami zigendanwa, zigurwa mu miliyoni amagana y'amadolari kandi zifite ikoranabuhanga risa n'iryo tubona muri filme z'ibihimbano bya siyansi. Ugiye gutangazwa no kubona aho bamwe mu bayobozi b'ibihugu bageza mu guhuza ubudahangarwa bw'indege, umutekano n'imbaraga mu bya diplomasi. Uko tugenda twegera ku mwanya wa mbere, amafaranga izi ndege zitwara agenda arushaho kuba menshi. Trust me, nimero ya mbere iratangaje cyane. Komeza kureba kugeza ku musozo kugira ngo umenye indege ya perezida ihenze kandi itangaje kurusha izindi ku mugabane wa Afurika. Mbere yo gutangira, fata amasegonda 2 gusa ukande like, wiyandikishe kuri channel, ukanda subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro bizakurikiraho. Inkunga yanyu iradufasha cyane gukomeza kubagezaho ibikorwa byiza. Njye ndi Angel Michael, nta yandi mananiza, reka twinjire mu nkuru nyirizina. Turasanga Perezida Bassirou Diomaye Faye, Perezida wa Senegal, akoresha Airbus A319 Neo yiswe La Pointe Sarene. Ni izina ry'igifaransa risobanura isonga ituje cyangwa agace k'ubutaka bwisunze mu nyanja hatuje. Iyi ndege yo mu gisekuru gishya yaguzwe kugira ngo isimbure indi ndege yari isanzwe, ariko yarahendaga cyane mu kuyitaho no kuyisana. Guhitamo iyi ndege ku buyobozi bwa Senegal byashimangiye ku gukenera ubwigenge no gukora neza mu bikorwa bya diplomasi. Iyi ndege ituma umukuru w'igihugu ashobora kugira mu murwa mukuru wari wo wose ku isi, cyangwa akambuka inyanja ya Atlantika akagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atiriwe ahagarara hagati mu rugendo kugira ngo yongere lisansi. Nubwo Perezida Faye ashimangira imicungire iboneye y'umutungo wa leta, iyi ndege ifatwa nk'ishoramari rikomeye rifasha Senegal kugira uruhare ku rwego mpuzamahanga. Ifite umutekano ndetse n'icyumba cyihariye umukuru w'igihugu ashobora kuruhukiramo mu ngendo ndende. Agaciro ka Airbus A319 Neo kagereranwa na miliyoni 60 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 turasanga indege ya Perezida Joao Lourenço. Perezida wa Angola akoresha Bombardier Global 6000. Indege y'ubucuruzi ikorerwa muri Canada izwi cyane kubera umuvuduko wayo n'ubushishozi mu kuguruka. Perezida Lourenço yahisemo iyi ndege kuko ihuye n'imikorere y'ubuyobozi bwe, ishingiye ku kwihuta mu gufata ibyemezo no kwivugurura ry'ubukungu. Ugereranyije n'indege nini nka Airbus, iyi ndege ishobora kugwa ku bibuga by'indege bigufi, bikorohera perezida kugera mu turere twakure turimo ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa peteroli. Ifite ubushobozi bwo gukora urugendo rurenze kilometero 11,000. Imbere muri yo harimo ikoranabuhanga rigezweho cyane, harimo internet ikoresheje satelite yihuta ituma perezida akomeza kuvugana n'abamugira inama n'abakozi be igihe cyose. Agaciro ka Bombardier Global 6000 kagereranwa na miliyoni 62 z'amadolari. Ku mwanya wa 8 turasanga indege ya Perezida Paul Kagame. Akoresha Gulfstream G600ER, indege ikunze kugereranwa na Rolls-Royce mu ndege z'ubucuruzi. Guhitamo iyi ndege bihura n'icyerekezo cy'u Rwanda, igihugu gishyira imbere ikoranabuhanga rigezweho n'ubuziranenge. G650ER ni imwe mu ndege zihuta cyane ku isi. Ishobora kuguruka hafi y'umuvuduko w'ijwi, ishobora kugenda ibirometero birenze 13. Perezida Paul Kagame ayikoresha mu ngendo zitandukanye za diplomasi ku isi, kuko iyi ndege ishobora guhuza Kigali n'imijyi ikomeye y'ubukungu ku isi nka Singapore, London na New York, kandi ikabikora neza cyane idakeneye guhagarara kenshi kugira ngo yongere lisansi. Agaciro ka Gulfstream G650ER kagereranwa na miliyoni 70 z'amadolari. Ushyize mu manyarwanda ni miliyari 10 na miliyoni zirenga 280 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga indege ya Perezida Felix Tshisekedi. Mu ngendo ndende, Perezida Felix Tshisekedi akoresha Boeing 737-9.
yashyizwe mu buryo bwihariye bwa VIP urebye ubunini bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umwanya w'igihugu cyifuza kugira mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi ndege ifatwa nk'amahitamo afatika, ifite imbere hagutse cyane ku buryo ishobora gutwara perezida mu buryo bwiza ndetse ikanatwara itsinda rinini ry'abaminisitiri, abajyanama n'abanyamakuru. Perezida yahisemo iyi ndege ya Boeing kubera gukomera kwayo n'ubushobozi bwo gukoreshwa nk'ikigo kigendanwa gishinzwe gucunga no guhuza ibikorwa mu ngendo zo mu karere cyangwa mu nama mpuzamahanga zimara igihe kirekire. Agaciro ka Boeing 737-9 BBG kagereranywa hagati ya miliyoni 75 na 80 z'amadolari. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga indege ya Samia Suluhu Hassan. Tanzania yatangaje abantu benshi ubwo yaguraga Gulfstream J700, imwe mu ndege nshya kandi zibanze mu bicuruzwa bya kampani icuruza indege ya Gulfstream. Perezida Samia Suluhu Hassan yahisemo iyi ndege kugira ngo ageze igihugu ku isura igezweho kandi ashyigikire diplomasi y'ubukungu. J700 ifite akazu k'abagenzi gashya cyane karimo amadirishya manini 20 afite ishusho y'uruziga ndetse n'uburyo bwo kugenzura umwuka uri mu ndege bugabanya cyane umunaniro uterwa n'urugendo rurerure. Iyi ndege ni ikimenyetso cy'uko Tanzania iri gukomeza kugira imbaraga mu burasirazuba bwa Afurika kandi kerekana ko igihugu gifite ubushobozi bwo gukorana n'ibihugu bikomeye ku isi. Agaciro ka Gulfstream J700 kagiranwa na miliyoni 78 z'amadolari. Ku mwanya wa gatanu turasanga indege ya Perezida Bola Tinubu. Nigeria ifite amato y'indege menshi, ariko imwe mu ndege zayo z'ingenzi ni Boeing 737-700 business jet izwi nka BBG. Perezida Bola Tinubu akoresha indege kuko ifite uburyo bw'itumanaho burinzwe kugira ngo abantu batayinjirira ndetse n'uburyo buhanitse bwo kurinda umutekano. Guhitamo BBG bifitanye isano n'icyifuzo cyo kugaragaza imbaraga za Nigeria nk'igihugu gikomeye muri Afurika. Iyi ndege yagenewe kwigenga cyane, ifite n'ingazi zayo bwite ndetse n'ubushobozi bwo gukora ingendo ndende, bigatuma perezida ashobora gukora ibikorwa byo kunga no guhuza ibihugu hirya no hino muri Afurika atagombye kwishingikiriza ku bikorwa remezo byaho ajya. Agaciro ka Boeing 737-700 BBG kagereranwa na miliyoni 85 z'amadolari. Ku mwanya wa kane turasanga Perezida Cyril Ramaphosa. Indege ya Perezida wa Afurika y'Epfo ni Boeing 737 BBG, yitwa Inkwazi mu rurimi rw'Ikizuru, naho mu Cyongereza ikitwa Fish Eagle. Iyi ndege ni inkingi ikomeye mu bikorwa bya diplomasi by'igihugu. Perezida Cyril Ramaphosa usanzwe azi neza imikorere y'ubucuruzi bwo ku rwego rwo hejuru, akoresha indege nk'igikoresho cy'akazi gakomeye. Imbere muri yo hateguwe ahantu hagenewe gukora neza, harimo ibyumba by'inama bifite ikoranabuhanga rigezweho, uburyo bwo gukora inama hakoreshejwe amashusho burinzwe, ndetse n'ibyumba byo gukoreramo cyangwa kuruhukiramo hagati y'inama. Nubwo iyi ndege itari nshya cyane, ikomeza kubungwabungwa no gushyirwa ku rwego rwo hejuru rw'ikoranabuhanga rikoreshwa ku isi. Agaciro ka Boeing 737 BBG cyangwa se Inkwazi kagereranwa na miliyoni 90 z'amadolari. Ku mwanya wa gatatu turasanga indege ya Alassane Ouattara. Perezida Alassane agenda mu ndege Airbus A320 Neo ACG. Guhitamo iyi ndege bigaragaza imbaraga z'ubukungu bwa Cote d'Ivoire ndetse n'icyifuzo cya perezida cyo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho ry'abanyaburayi. Iyi ndege ni imwe mu zifite umwanya munini muri uru rutonde, ikaba ifite ubuso bwo guturamo bushobora kugiranwa n'inzu nini y'akataraboneka. Moteri zayo nshya zituma ituje cyane. Kuri perezida wa Cote d'Ivoire, iyi ndege ni igikoresho cyiza mu ngendo ze zijya i Paris no mu yindi mijyi ikomeye yo muri Afurika. Nanone itanga ahantu h'icyubahiro ho kwakira abayobozi b'ibindi bihugu igihe bari mu ndege. Agaciro ka Airbus A320 Neo ACG kagereranwa na miliyoni 110 z'amadolari. Ku mwanya wa kabiri turasanga indege ya Mohamed wa gatandatu, umwami wa Maroc. Afite amato y'indege ya cyama atangaje, ariko imwe mu zikomeye ni Boeing 747-8 BBG. Iyi ndege ifite amagorofa 2 kandi ni imwe mu ndege nini cyane ku isi.
guhitamo indege nini nk'iyo bihuye n'urwego n'icyubahiro cy'ubwami bwa Maroc. Imbere yayo hameze nk'ingoro y'ubwami iguruka, harimo imitako y'agatangaza, ibyumba byo kwakiramo abantu ndetse n'ibyumba byo kuraramo by'abagize umuryango wa cyami. Ariko usibye ubuhanga n'ubwiza, iyi ndege ni igikoresho gikomeye mu gutwara abantu n'ibikoresho, kuko ituma umwami ashobora kugenda afite itsinda ryuzuye ririmo abaganga, abajyanama n'abarinzi b'umwami. Ibi bituma ibikorwa by'ubuyobozi bikomeza n'igihe umwami ari mu ngendo ndende hanze y'igihugu. Agaciro ka Boeing 747-8 BBG kagereranwa na miliyoni zirenga 300 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere turahasanga indege ya Perezida Abdel Fattah el-Sisi. Ku isonga ry'uru rutonde dusangamo Airbus A340-300 ikoreshwa n'ubuyobozi bwa Misiri. Iyi ndege nini cyane yahinduwe ikaba nk'ikigo cy'ubuyobozi n'imiyoborere gifite ubushobozi bwo gukorera mu kirere. Perezida Abdel yahisemo iyi ndege atari ukubera ubunini bwayo gusa, ahubwo cyane cyane kubera umutekano. Bivugwa ko ifite uburyo bwo guhungabanya cyangwa kuburizamo ibimenyetso by'ubushyuhe hamwe n'uburyo bwo gutahura misile bigamije gutanga uburinzi bwo ku rwego rwo hejuru mu karere karimo ibibazo byinshi bya politike n'umutekano. Kubera moteri zayo enye itanga umutekano wizewe kandi ishobora kugenda ingendo ndende cyane. Ibi bituma ifatwa nk'imwe mu ndege za perezida zihenze kandi zirinzwe cyane ku mugabane wa Afurika. Agaciro ka Airbus A340-300 kagereranwa hafi na miliyoni 450 z'amadolari. Nk'uko mubibonye, izi ndege ntabwo ari uburyo bwo gutwara abantu gusa, ni ibikoresho by'imbaraga bihuza ubwiza, umutekano ndetse n'ingamba za diplomasi. Hagati y'imikorere myiza, icyubahiro n'imbaraga ku rwego mpuzamahanga, buri ndege igaragaza icyerekezo n'iby'umuyobozi w'igihugu ashyira imbere. Ariko hari ikibazo gikomeye twakibaza: ese aya mafaranga ashorwa muri izi ndege arakwiye cyangwa ni ugusesagura umutungo wa leta? Andika igitekerezo cyawe muri comment, umbwira indege yagutangaje cyane kurusha izindi n'impamvu. Niba wakunze iyi video ntiwibagirwe gukanda like, kuyisangiza inshuti zawe, kandi cyane cyane kwiyandikisha kuri channel ni ingenzi kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zidasanzwe zizakurikiraho. Tuzongera guhura vuba mu yindi video. Nge nari Angel Michael. Hasta la vista.